Nangina kunyati RWANG'I UGIMA bomwere KAUNTINE ya MERU rutwiro ruirone kuma thirikari cia matura iri kuyana aria kinya rimwe motungata ethera kiangaratana na kuri maburu kumanene mpatho cia mandaitari na nene bo ikarika ria RWAN'I kumira ni anene babyama byo bakiuga nene bakunyirwo ni abitha munene RWANG'I runwe Dr. Wahome bauga mathina yo na kinya kuthamwa gwita ntere mwanya ndeni ya mathaa 70 na ele kiuria kira kinene kiri indi iri RWANG'I UGIMA ndeni ya kaunti ya MERU rukaumba kurwama na kwayana motungata ya me ya ndeni ya kaunti ingi. Katiba ya Kenya ya mwaka wa 2010 niyo yaretere thirikari cia makaunti na yaga ngugi cia thirikari nene na guciathurana na ngugi cia makaunti. Kuringana na Schedule 4 ya katiba iji ya Kenya, RWANG'I UGIMA bamwiri ni rumwe rwa andu angi 14 iria ciagairirwe thirikari cia kaunti kenda gukinyiria mwananchi utungata akuhi na kwagirithia RWANG'I runkuruki. Wakagita kamiaka 10 ka thirikari iji cia matura amwe na bubu RWANG'I ruru utungata kiri kaunti iria nyingi ni ruthiurukini mateta na magita kwa magita migomo gukujirwa maabisa bagiteta ni gutejanirwa ni thirikari. Kaunti ya MERU ni imwe ya kaunti iria nkuchenyi gatigati ka thirikari na maabisa botungata bamwiri bethirite na mateta o mwaka jukauma kuma thirikari cia matura ireja. Mateta jeje jaumanagia na guchererwo kwa mishara, kwaga gwitithwa nkathi kwa maabisa baba, wagi bwa mathaga jotungata na wagi bwa maabisa bakung'ana. Mateta jeje jatiumaga kiri maabisa botungata kinya karibongwa magita kwa magita ni batetaga ni untu bakwaga ndawa na motungata jangi ja gitumi. Bari wote ndawa ire kuo thibitari abetha bakumi baba tolele ko mutwate kenda wa onto muntu ya onto wandi wa siti otomo kwa ngania fulani etako ndi ndawa otomo kwa muntu fulani ako ndi ndawa yakaba kumya ndawa ukuire yakaba enda sio kuba kwendia enda ntawe baba ongi baba ko gabana itukuromba buru tuthigirie buru yo tole thibitari atunga na thineri kuo ututete tuona ko no buru ndawa ende itukuromba mheshimiwa batweri ndawa cia kwana nao thibitari yetu ya kiki etama ne thibitari ra itura itethia nturi nyinge ne tharo etumirwa ni antu bathero bae kiongo na kwa jumla antu bantu amboi ibethara bakiya bakauma kinya bakiutene na mwanka thaa thibitari we ne itarera ya itonete ndawa. Kire thirikari ithatu ya kaunti ya MERU rungu rwa gavana Kawira Mwangaza maabisa baba ni bambiritie mateta mieri ithatu akinyuma ya gavana uju kuthurwa na kuingata gavana Kiraitu Murungi. Wakazi betu at MERU Teaching and Referral Hospital kana cibitari yetu ria nene ndeni ya MERU County antu betu kabakurira mateta jao kagitene gakamwe na kwithira mishara yao igicherairwe ni baguteta ni abisa munene wa RWANG'I ruru Dr. Joseph Wahome. Antu betu aria barita bakinyete na media biara chonto bwa harassment iria chio batikunenkerwa any opportunity to give any opinion na current chief officer iba make sure kwina peace ora twarikanire nawe ofisini nawe ya chief officer but yara kuthithia imwanya na yara turikite itwarigeta kwirwa batu twendelea guchukuma the current system which is in management tukainywa batu tukwana itoranjiririe kuinywa na kuinywa mtu akainywa kauga ambu. Maabisa baba badiuga Dr. Wahome uria gwatirite RWANG'I rotungata arithamithia maabisa ati kuba makira na kuba kanya kanini ga kuthama. Union official kuaria manto ya workers akaringo transfer within 72 hours. It is not right na ti acceptable. Na niyo court irombe kuwa last week transfer ira toringi tia within 72 hours iringi tionthi kwa quashed kinyete to an extent nyabanjiria kuringwa transfers ni our chief officer na kuria alerwa report within 72 hours na la kwingweta ku report within 72 hours ateli mucharo jo October na thaiji no kwana to November 14th meaning akara for 45 days atena muchara. Mutari wa gavana Kawira Daktari Gikunda Mungani amwe na bobo na akanukitie ati kuri na nkoro imbi ikiri abisa uju akiuga ati ni withire ba maabisa ba thirikari kuthamwa na gwikwa guntu kungi kuria munene wa wakona kuri no batu kuthamithio kugwa bakugwa uteithingate sheria ingwitikia CEO wetu
Dr. Waome na ategete ona nare kwina gaps na ikietumi baikitwe no koguo unte kuona kwina thine nyingi na gukeja kwithirwo kwi muntu urio wikitwe na kwe gutena reason ya gwikuo na bwirite kwi job chine eja tukakarani thiguru nawe tukaria tukona imbi challenge irerio umwe wa baria bathamitwe ni uria urari munene wa utungata ruterene rwa igembe uria wijikene ta Dr. Mutura. Dr. Mutura ni umwe wa baria bari mbere kiri kuruira giti giki kiri na Dr. Waome na kiri bamwe barigitani ba kaunti bari ona teka Waome akugita ujo gukaria kanya kawe thirikari-ini ya kawira. Juri to ichuria ringi to ichuria agency ya ku transfer mtu within 72 hours yet ikiongozi wa union na the issue ira problem we ku raise issues ya burato muibangi tukachia au comes anto banene kwa na agency ya 72 hours ya transfer yet kuna transfer request nyingiri ofisine irita considered na baba in dire need lakini kuna enge ya union official meyo the nyamutura na baba ngaba wikirwa kenda this office aringwa but nyiri to na mutura na remote but we don't know maybe ya mutura is a different case we don't know mantu ja mishara amwe na kwithira mabisa baba bararirwe goro mushara jojo mwezi jwe 10 mutadi ujo wa gavana adiuga gitumi gya gucererwa kwa mishara eje ni gucererwa kwa thirikari nene kurekeria mbecha kiri thirikari cha kaunti thaiji ciena mbecha ko within a very short time mishara yonde kariwa na nye mishara iretari nyuma nderia kinye kethirwe kiri agwa within a very short time no tunande mbecha ikaririswo kuma treasury ko unte kuona kwina thina nontu tiba andu ba LD akibatiri mbecha andu bara batiri mbecha iba county yonde lakini kwina gitumi kira gitumite bethirwo batiri mbecha ko unande twitite na mbere mandi kinya tukethwa tukiaragia abo na twenderete kwaraniria abo kiuria kiria kiri ona ndi ni kethira karwangi ruru rogima bwa mwiri rubatere guchokwa kiri thirikari nene kama abisa bari na karumenyeria kama teta kana kama kuri na thina kiri rwangi ruru rotungata kaunti ta Tharaka Nithi chigitaga atia kweberia mateta ta jarwangi-ini rotungata Masendumba ntetone cia Weru na pesa